Shubor nakaslem jong unong san hima. Kajing beteng man I work order da kat tu kat ni ki MDC bala syakrem jong ka GHADC hadu menta mene kalapen bitar ya ki MDC jong ka sing Voice of the People's Party bat ka Congress hadu baki lalet bu sendan da ka dorkas ha u Deputy Chief Executive Member jong ka GHADC uba Laski Rembai. Kita ki MDC jong ka Congress bat ka VPP ki kentop yau MDC ka Shiliang Mentang uba da Amy Liam MDC ka Narpu ka kong Devi Paya Tongper, MDC ka War Central uba Jam Shaprang Potam, bat MDC ka Saphai uba Rikod Parin, bat kilalet bu da ka dorkas ha ka lai terik umnaitung. Kita ki MDC habakran cekilat pathai kubor, kilaong bakim persyang ya kanu ka kampenrai hapo ki constituency Henry kila penpau ka jing sokhya halor ka jing I work order syaka development committee kabadai jong MDC barim wat habaladon UMDC bala syajid ha upat ba kilaong bakat kum ka para ar ka bahanyo jong ka 6 schedule UMDC unlong ha ka jaka tangkat kum ka por ka balabu dakaan latno lada syaweng ni syak penbet hapo ki kendon balabu. Hadian ba UMDC barim umlong syu, UMDC umla syu banshim benta haka sensyar ni kinu-kinu ki kampenroy bat ka komiti kabayadai bat uru kandu bat kandam no ka bor trekam. Si barang si job mo ki kuning donang ni latip spang gane ka skim ba ka don jong gane ka barim Henry haba UMDC ba la rem haji sha komiti jing u ka dei bam kamdoi ji ban access namar ngi haban thau komiti te mangi rumah Tenre habang ile benya kendu ya UIM uang ba ngimla ngi haban ai be ya gitu ki berim hande ka ai ka bang so lengok kolong ba ya ki we konsensi kamlong uniform gane ki jingda jingki don gi me ko constituency ki ai lat ba batmai un pentri kam ta ki skim hande yingi pade ki ong la ki ong ba na marba mutual understanding telada kata ka ankam sya ban penkala syangi ki batmai kumno kata ka mutual understanding kan trade kam hatu ka an haba kala don ka dia menteri kam kata ka an mereka ni kedai jinak sedang kemat kat kum kita selji kena kedai jinak sedang kemat yang ni kedai jing ibe yang ni kedai jinak sedang kemat kedai bakim burom ya kena ke jing cit jang kipat ba ni wan hang ni because of people's mandate ten ma kata ngi kwa ban seek clarification halor ka ai ka an halor ka ai ka nongrim ba UIM lene kine ka department kimla ban implement lene ban ai yang ni ki bajak thmai ya kine ki skim nomor ba kedai ketem ke jongi te kene ka kata ini bat ni pai ngi kwa ban pensyai so pat ba halor kan nero namar ba karakta ngi kwa ik skim om namar jongi ngi kwa nam tau pat ba te bangi sakta ngi de pat ba sakta kum konsumsi jonga de pat ba pun sakta te la daman ta uta ubarem udang la ban pentri kambe ta skim kemen tayu ke ngi bangin job kemen tayu pat ba ki jet ban thmai no ngi te namar kata ngi la ban pedangnya kene ke jing batai ki tau IM lene kata department jo ngi kwa ban seek clarification lamba ke jing tho legally kalau ka ikanong rimbayangi kim syam laban ai Henry ya ki wai pade ki bagi ki briu jengki ki bari na party jengki ki implement pade halau tau bat thamai kani kamlong uniform so we are against it but nginang ya be shikmat bangin yo ya ka hok tong pata naga biang ajong garu nasnyo ban ya ban kersang dem ya ka jingong jingki ki para NDC namara ka jing sotu hi ka jingni kalong ba kat balahi e ki skim ki la da ki de ki skim jong ka council ne kede skin ke wana ka central ne ke wana ka state kan kanong rim ke ba UMDC ude ban penja iki apa UMDC de ba ka bamon UMDC badang nong menta te ingi sang bakam syong nong rim ha ro ba ya ki skim ki bangi de ban pek ban kimi bangi ki MDC ki bala syajid on penja on pe ki da umne UMDC barim ne dak ta ki briu ju da ka komiti ke jong bat kumta terter ka kamlong ka basyongnya ro ba an penyai ki telada kalang ka syongnya ba an penyai hi barim kamu ayo bandan kang election ro kan kam ne election jet be yo barim ay one serta ki ke bora penyai be ya o kam dan simo de te nging yang kata kanong rim ba nang ne syakmat hi niyo i bakadan ke ke Bombay ke bomberenti hapo jong ka council bar kata jimo be bomberenti ko we na kita kalong ba lada ki briu jong pi ki ba pisngau ya hap ba pisngau dan jing de ki ba pisngau na mensim kalong ba hin ayam punya iki balai pada ngi umlong pikai kena ngi pikai bangi imtip pimboram ro wat ya mandit jong ki pai ba te ka jing wan jing ni menta lang ba jong pi iki kot kubar kalong ba ngin pen pau ba im kwa ba kan dengan kelab presiden
imkwa bakan kan kala bakan kan ya long siya long kumne na kapo siya kapo mar bentang yung syakta la shay makiro kinsa syakta iya ka besi ba anda kira syakta hamat kasih jang kinsa smotu hado kan no kapang gamen sim nakata daw siya sin biang iban ba ya ka jimpnya ya kiskim compare wala dala propose ki wala dala terwa ki dagi MDC ki barim handai namar ba om siya mana pen urlong ki hapo katem ke jangki barka angro ka ong ba sisin bakal akut ke jino MDC kamur kitu ki komiti ke jimpnya ki ro kala laps pelakut no deban ahan awar be ki dak pasuk mensim dak lenti jong aing dak rukom dak borom syaki ba kemai namar ong ipi ba wala dak om la shu ban IT syaki ba kemai namar dak ya kita ki bla 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 kumne kumtai andai ong ipi pat ya kaban sign pat ya completion certificate deban sign mengi ba kemai hatongin sulang bangi pa kita kinong sign ta kinong sign ngide bangi sa kita kinong trace lang ka ban sulai jingo ya kata bagin susai kan ti kado kadang la syara jia kan kono kampam sa kampong la jia kan kono ko bombe bang ti ka chimping ai minti kli bangi an ki basai ki na kata kadaw an ong ipi sa sisin ko kinang yalam ki buran buram jong council skap thu ya conscience ka jong pi skap ya kanong rim balle ya ka badai kna makan mbo jing bakla nang ne syakman ko bless you Kalau ke basnya si nak liang jongi ke MDC kalau si job pok ke HDC hajing ide berarti skim kita sakten jong MDC berim lagi jong konsumsi boleh yang ampun kan mar boleh hak to ko por shwa ke election ki MDC jongi ko per konsumsi kita ada propose lagi jong skim jong ki hak to por nak kalian department kalau ada isu tang ke premier level order hak to por empat ada sign empat ada agreement empat ada implementation manoban le masin poin yang ni po office masin job nang ihne ngli em nak por sa por em ila jo babi ngi ba nimla le marbale ada issue ya premier level order hak jo por iong ba ada agreement ada biasanya ke tender ada implementation kita beri fine to la biang ta simbol kile swa collection ke mut ngi dan bor suki pusuki ngana kalian jangan ngamun kemudian bersurat unta hadin nang tang kli yang resource hajing de berkena department kini skim berperu bersaktan ngalapan ban ba plan de dah kini kisngi dah kini benar berada kawan sign kita agreement kawan le kita implement kawan le kita tender without our knowledge ngamban daw kat skim ngimdan daw kat kita ki nong yo nong ngi skim henry ngidon daw ya ke department balai kaya lat ngi MBC hato ngi de ki mo nak pos ke por sak li balai kum ne ki ang bangim na le kat kong ga akal kan sai ba po sik schedule ci sim bala kelas MDC ka komiti jamu kantor bor syu ngan beta kini spang komiti lada MDC u address skim ha ki local committee kemut kata local committee la pe lakmi da bu hashnam lada da uskatishnam lada da executive chapashnam lada UMDC u address skim ha ka development committee of the constituency kebemut ia kena committee labat lakmi da UMDC tersibuk ni mentah ne baru la address yang skim ha ka development committee lagi jong constituency dan hang ne ngestuk chai ba ueu pledo jong ni committee kemut ngi UMDC kiba persen mentah te kemut keng kini ki department kini office kala ben ai bor ki hang ne ngalakili bun lagi kendon ngi lakili ki ni ka kendon ayu lene ka hukum ayu kabal pengkuk bor ya ka development committee jong MDC berim ban simki ne ban pentrei ya kam penroy kabar kene kam demo ke penhiat dor ya ke bortre kam jong MDC uba syong hak ke supi ke mentah kebelan ladon mo ke jipul pendapat baka ai bor susu ya ke komiti jong MDC berim hadin ba ularem panlongkum MDC tangne nang ikendus nang pos ke por ya IM ru yong ba ambar gi asnyo doang ki konsumsi ki belaban implement da ki MDC badang sujo tengi yong emla sedangkan kili ke daw bai ongkum ne namar ba une MDC bungdan shu apa JHDC usnya thulang bat brangdon kemut une barem baru ne bojot ki de jimut lang pi siapa lah selalu ajing de berkata ladai ong ba don ke an umla ban change ya ke komiti kini ke ewo ke an kile semua mendang ada example lebih gue
usun rang bar kun the ke so ka khna hato ki la sa ban ang bangi de jing mut lang mla kan ban kem lo is lo kata bi ke bos kau thamula ka anya yo ki pen le ka na ka ki apply ke pok ke JHDC jong ni tengi na kala jong MDC ki ba syak ta jing de ba kene skim ngi nam alat ni ja shikmat ba hak jo paro ngi la ai ki thok sa EM badan muram jong ni ban ai specific clarifications hajing day ba kene skim ngangan ban biang ngasya yang brand bila deba boleh kita ki komiti ki berap hanbor ban UMDC berasal mentang. This is unlawful. Ki orang melawan change tak boleh lah kita kiwe. Tang tak kutin ngakerpak ba IEM insejubak hi ke bagi kuat tang tak kubeh sebut. Ini nak lanjut MDC endang ilai kendu ba di branch manager kemut bangimut ban pli account dak tak komiti kisongi. I branch manager i jubab ingi ba phim la le kat pedang don kene komiti ke barim. Kita ke bos ngalungo. Kemut tangkan bor kata komiti ke barim baik dah ingi MDC. Tena kata kadau akwa ba IM in ai spesifik jubab nang tar taru. Ngasal yang rem le de ba UMDC unak le no pai ba nga susnau sutan changa. Tena kata kadau nga no tang kumne. Wat le kai ho ba ne khna ye pijing jang kidang ba. Tak. Kawi ko hap I wo chia chuchu ini to wa I wan enim to wo percaya ke skim ke skim to wa sa pending andai ko snya percaya ini to wa kaman kani ke komiti warem ye ko execute le ye ko pengkrek kam ya kani ke skim halor wa ki MDC de kut ketam yongki lada UMDC dekut katamu modele an kani ke komiti dang exist ko lene nang im ko ne ba sam tho u kani ke development committee to man ko ke political appointee committee ko thung dagi nong mikmat nagi MDC ta sakawi kwa uchia chuchu hini chubo mentu katkam kejingi klam yong I wo EM in charge yong ga CWD ong wom ye MG kendon wato wa kani to central scheme andre mentu katkam kecing pencia wo ong wa dadek issue ya ke preliminary work order chwak election kwa itip ya ke sekian lada ya kani ke preliminary work order da sign the we engineer cuba uniu engineer wasan ya kani ke preliminary work order da yuk pension nu ha wo issue one ya ke original lain ya ke final work order happy wo usan biang do tai engineer udah yuk pension mugate hap chap chie halor gunong re muto kwa utip wa kajo ko jia la hadin kajing job yong ki MDC go thme yele wan kani ke komiti ko rem dang em goi ko hapu san da em ko hapu pungkrek kam ya kani ke skim im to buat daw wo thok daw ne banta ke skim rekwa I ya ke jingchia ko paka he to ko kani ke banta